pandangan deh. Ada udah jo mana aso lagi nilipad lah na sino nang perlahan po kusan si mobile pan moto vlogging bonai jima bolong teh di. So memang ente abale papel na. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Scarby Along Vlogger Boy. Okay guys, nanti main ketemu lagi dengan RGD. Pikirno, result mana hari ini exam tu kau video bang sudah por betul lah, but mana exam tu adalah nanti nanti main video kian pi fancy video lah. Nili ini nanti main berkelang ponsi lah bang ke, nili baik lah, kira idam sih pun nili don dak, suti hana lang sedih lah nanti nili tu, bukan marketan kita unjuk bedi lah si, yang non video bang nili non starting ko lah si. Kasi medyo bilang na ano yung mipig yun nili pia di dak yung pon mipig ka kasi lapu dama nga de nili nono lapu video ano si gusto no si dia trying to love nili hadi kivang tong kasi hadi helpful nang wanting dalu kung pa bang red bomb mas tama hadi asi bang bisik he pigiti mani ko sono lason hadi ili voice bang wajulong hadi hadi asi bang pigiti lasi dia pa laon sida hadi mani nili wanting hadi hemte sida nili nang paklang ko koson lason mobile ban sedang mehdi motor vlogging bunai mi puya di lasi jadi nampak langan po video le lapu kiseng mejut nang lanon but mobile ban mehdi motor vlogging ya selam mi sedang me koson nang tu mehdi mai bang nang si non nili avidan masih asing ring asih bang ring player lo nili voice bang arjulan dado nili nampak langan po di video le lapu kiseng men kizun nang lanon tarung ni non yente video le start na so nang kita nang deh ada udah jo boleh aso bad hadi last sini cukup lah so non mai kirai chulo pasi let's go so now guys nonong ge ni pulong ali kasong camera mo logai lo nge la puge view ni dan nang la pula si bagi ni pad lah nasi mo nang pakang po kasong si mobile tan moto vlogging bonai jima bolong te hadi actually bang alien ta betul ha có bên này cái năng suất headphone này đi headphone cái năng suất ở phía mai đi có bên đó đảm bảo hơn cái đi SCR rồi đấy thì là si headphone mà nó từ từ đây ngang chỉ là bằng cái mình được là học cái đâu có rồi nên nhóm này đi chỉ muốn tiếng đẹp như cả là xong đặc cái số dân này đi là tông nó sẽ đi vào nó po vậy đó là chỉ muốn tông theo cái đơn tiếng lọc được vậy là si này bắt đầu po ở video đây là phụ năng nó ini đang ngelap ya so memang ente abangnya pakai mana so ada kopi lah
dito may Honda ka di. Yan market ni berapa? Salah bangke yan market. So lain lo guys, so bagian market ini. Bagian market lain lo ni dinon kitchen yang dukun pun nana mo gitu lah. So ये लोग क्या क्या किस रहा है पता नहीं और लगाएगा पिछला लाइट ini dulu बताएंगे so abang dia dia nama kalau apa sampai dia tahu dia maka untuk lah punya nama so nanti di motor tu yang mana ini betul lah sebab ini di dalam kalau kita nanti hadis abang video yang selanjutnya kita hadis like comment share subscribe kan di sini kami hadis subscribe dulu sih ini nanti abang dia skip kita dah ini but apa lagi ya? Tahu ya. Ada guna kalau lagi kita ini janda ke लिए घूमो से दादा कुकिया nomor siapa yang nampak lah ya ini makan ke bawah video video saya tanggal ada siapa